po ustavu, odnosno po zakonu. Dakle, da li treba sad izbor ili ne, to odlučuje politički kontekst. Politički kontekst je takav, po mom mišljenju, da glavna stranka opozicije nije ponudila nikakav ozbiljan politički program, u smislu i ekonomski program. Dakle, nije iznela neku svoju viziju kako da izađemo iz krize. Ako toga nema, onda zaista ne znam zašto bismo glasali samo zbog toga. Pazite, sam Tomislav Nikolić je rekao da je Tadićeva politika dobra, ali da se loše sprovodi. Onda je zapravo to, ako nema drugog političkog programa, onda je zapravo to glasanje između dve ekipe koje treba da sprovode istu politiku. Ali mislim da prosto nije problem u tome kako se politika sprovodi, nego je verovatno problem u samoj politici. A ima li nešto nepošteno u reakciji Borisa Tadića na zahteve opozicije i Srpske napredne stranke da se raspišu izbori? Dakle, to se ispostavio kao velika tema protekle nedelje. Govori se da to nije radio ni Slobodan Milošević, da Milošević nije pretio opoziciji, da Milošević nije govorio upotrebit ću svu svoju energiju, sva raspoloživa sredstva da sprečim da vi dođete na vlast i da svratite sunovrat. Vi ste taj potez pohvalili. Ovo sva raspoloživa sredstva nije rekao, ali da će svu svoju energiju, ja na tome ne mogu da... Pomenuto si raspoloživa sredstva. Nisam primetila. Svu raspoloživu energiju, pa upotrebit ću i ja da mi sljedeći put pobedimo na izborima, a ne oni. Naprosto u politici se upotrebljava raspoloživa energija bez sredstava. Samo govorimo o energiji ovaj put, o nadmetanju možda programima, o nadmetanju nekim planovima, da bi građani mogli da znaju za koga i zašta glasaju. Sad, ovih 1.000.000 potpisa vam to ništa ne govori. To je popisivanje nezadovoljnih ljudi. Moguće da ih u Srbiji ima i više. A da li baš ti svi ljudi znaju i da li bi baš svi glasali za one koji ne nude ništa, osim izbora, to ćemo proveriti negde oko Vidovdana 2012. Do tada će možda Srbija čak i izaći iz krize, pa neće biti potrebe da oni prave neki program za izlazak Srbije iz krize. Mislim, ne želim da karikiram i da umanjujem značaj. 1.000.000 ljudi je veliki broj. Bilo koja stranka da je skupila 1.000.000 potpisa, to treba uvažavati, naprosto. Stranka je uložila veliki napor da skupi 1.000.000 potpisa. Ja kažem, da li je to 1.000.000 nezadovoljnih ljudi? Jeste, moguće da ih ima i više, ali opet to nije dovoljan razlog za raspisivanje izbora. Ali ako vi umjesto programa, plana za izlazak iz krize ne objasnite građanima, pa kako ćete rešiti nezaposlenost? Evo, ova vlada ne uspeva, jeli svake godine ima sve više nezaposlenih. Kažete mi vi kako ćete rešiti, pa možda ću da glasam za vas. Kako ćete rešiti sve druge goruće probleme? Ne, umjesto toga potpisi i hajmo na izbore, šta ćemo sad posle izbora. Ali što ima neprirodno u toj stvari, kad kažete da je, mislim, kad kaže Boris Tadić da je zahtev opozicije za raspisivanje izbora pokušaj da se destabilizuje i da se izove nestabilnost države. Šta ima prirodnije nego da opozicija želi izbore? Ne, nema ništa prirodnije od toga, da ih žele svako malo. Kako je to? A vi izjavljujete da dobro je što je konačno shvatio da oni samo pokušavaju da sve učine gorim. Pa da učine gorim, da naprosto umjesto neke, kao što rekoh, alternative nekog programa, što nude građanima? Ovako, slože neku ozbiljnu facu i kažu da vi živite teško, posle toga prodaju taj državni stan koji su dobili pa kupe još lepši i bolji. Pa kažete mi da je to ispravno. Sad ću ja da pričam kako građani žive, pa ne živim na Marsu, živim u Srbiji, putujem po Srbiji, znam da ima sigurno više od 1.000.000 nezadovoljnih ljudi, da ima 1.000.000 siromašnih ljudi kojima izbori ne bi doneli ništa. I sad mi je drago da je i predsjednik države malo zaoštrio prema toj istoj opoziciji, rekavši čekajte, ponudite nešto, nemojte da gubimo pola godine u kampanji za izbore, a da ništa ne nudite, da ne znaju ljudi zašto bi glasali. Osim zahteva za izborima, ama baš ništa ne nudite. Kako ćete ubrzati, recimo, evropske integracije? Hoćete li uopšte se time baviti? Hoćete li se baviti temom Kosova? Ekonomija već kao sadašnji najveći problem, neki realni život. Kako će oni to rešiti? Dakle, postoje ljudi koji veruju da jednako nemate program vi, vladajuća koalicija, kao ni Srpska napredna stranka. Ne bih rekla baš da je tako, ali neka neko drugi kaže. Zato što si ti to rekla prije 3 dana. Jeste. Ja hoću da kažem, ja imam utisak da smo mi u permanentnom nekom izbornom ciklusu. Ja imam utisak kao da su izbori stalno. I to što se sada jedna stranka, jedna od dve najveće političke grupacije zalaže za i bukvalne izbore, a druga je kao brani,
to ne znači da mi nismo u jednoj predizbornoj kampanji od poslednjih izbora. I čini mi se da ono što je politika ove vlasti, takođe vi ovde imate izborni sistem takav da se on u startu ne poštuje. Vi imate izborni sistem koji ne poštuje Ustav, de facto. Vi imate predsjednika i predsjednički sistem, iako to nije po Ustavu. Vi imate predsjednika koji je najmoćniji čovek zemlje, a ne premijera, tako da to što smo mi glasali, to nema nikakve veze. Za početak, čemu služe ti izbori? Vi imate permanentnu degradaciju svih institucija, a posebno minimiziranje značaja podele na zakonodavnu i izvršnu vlast. I ta se vlast koncentriše u ruke nekoga, sticam okolnosti, to Boris Tadić, pa je on civilizovan čovek. Ali sutra će biti neki Toma Nikolić ili neki drugi i ako se nastavi ta praksa, a što se ne bi nastavila, koja je na velika vrata prihvaćena ovde, da izbori ne menjaju ništa, da se dogovaraju predsjednici stranaka međusobno i bez obzira na program, jer program nije ni važan, važna je količina glasova koje dobijamo. To sad vidimo na ovim lokalnim jedinicama, to sad vidimo u Aranđelovcu, na primjer. Mislim, od toga koliko je to prljava kampanja bila, od toga koliko to zagađuje život tih ljudi, od toga da vi uđete u taj grad u kome su samo naslagane tone papira, plakata, jedan na drugi, da vi ne razlikujete nikoga, ni od koga. Od toga da jedni optužuju drugi, da ovi ovima daju naočare sa dioptrijom, a ovi ovima kao rade snimanje pluća, a treći daju 100 dinara i značku da bi prikupili glasače. Do toga vrlo ozbiljnih stvari, a to je da velika stranka manjem potencijalnom koalicijnom partneru daje svoje sigurne glasove. Znači, postoji jedna permanentna trgovina izbornom voljom građana i vi ne znate na kraju posle izbora kako će se koalicija sklopiti. Ona će se sklopiti na osnovu izbornih rezultata, a ne na osnovu predizbornog programa. I onda će dalje vladati ne na osnovu toga, nego na osnovu permanentnog produžavanja tog sledećeg roka za izbore, ali i pripremanja za to. Tako da vi imate stalno jednu kampanju. Znači, vi nemate jedan program na osnovu kojeg vlada ova koalicija koja je na vlasti i sad vi kažete ovdje su sproveli ove tačke, ove ne. Mi ne znamo. Ajde sad da nabrojimo mi neke tačke. Tačno da se uhvatimo koje su to tačke osim evropske integracije, ali sa Kosovom. I tu se slažu sa Tomislavom Nikolićem, a što de facto znači ne evropske integracije. I sve drugo je podložno pitanjima od početka. Čini mi se da je to mnogo velika opasnost i da se igramo demokratijom i igramo sa jednim vulgarnim populizmom koji navaljuje i koji se podržava i potpisivanjem i milion potpisa građana, tako vuče podriva čitav demokratski sistem. Znači, nije važno izaći tad i tad na izbore i glasati znači, za nekog ko te predstavlja, nego hajmo sada na neke vrste referenduma, hajde da izvičemo novog vođu, hajde da se udružimo, hajde da ne gledamo program, hajde da se podelimo prema emocijama, hajde da ključna pitanja za ovu državu raspravljamo ne u institucijama koje nismo uspeli da sagradimo, već smo ih naprotiv razgradili, nego da se stalno bavimo time koliko ko ima brojeva i kako ćemo napraviti potpuno nemoguće kombinacije bez obzira na bilo kakve posljedice. Dobro. I sad samo za kraj ovog dela. I onda ti kažeš da ukoliko bi sada bili izbori, ja bih prekrižila papir. Znači, ja ne bih ostala kod kuće, nego bih izašla na izbore, ali ne bih glasala ni za koga prekrižila. Jer nema nikog. Ja ne vidim, ja verovatno imam neka prevelika očekivanja, ali nikom mi sada na političkoj sceni ne garantuje da to što zastupa kao svoj eventualni predizborni program će zaista i biti program, niti ja mogu da računam da moj glas neće biti izmanipulisan. U tom smislu ga ne dam. Ok, šta biste vi uradili da se sad raspišu izbori? Da svakako bih izašao i glasao. I našao bi neku stranku za koju bi glasao. Prosto mislim da uvek čovjek mora da izabere, ako ne veće dobro, onda manje zlo. I prosto bi to tako trebalo raditi. Jer vidite nešto nefer u tome što postoji kao jedan trend, svi su isti? Pa naravno, to je ta generalna percepcija, baš i kad se dotaknemo morala, da morala u politici apsolutno nema ni morala, ni časti, ni poštenja. To je jedna nemoralna profesija kojom bi inače svi da se bave. I oni koji znaju i koji ne znaju, ali takva je žeć za bavljenjem politikom da naprosto onda vi, znači, svesno ulazite u to neko područje u kome ne vladaju baš te neke vrline. Naravno da je to malo pojednostavljeno.
i da nije crno-belo. Padaju kao i u svakoj profesiji i u svakoj oblasti, tako u politici, ipak sve zavisi od pojedinca, ja bih rekla. Nešto malo više možda u Srbiji zavisi od stranaka, pošto su ipak stranke vlasnice svega, partije su te koje imaju pojedince, ali u suštini zavisi ipak od pojedinca ko je kakav i u životu, tako će biti i u politici. E pa dobro, u nastavku ćemo da proverimo sad to da li niko nema program i da li su jednako, da li su koliko je Srpska napredna stranka, a toliko i vladajuća koalicija iskreno opredeljeni za Evropsku uniju. Ovo što je Biljana malo pre rekla. Vidimo se brzo.